nongeye kugikaza gukurikiranya za Media TV nkubwira ngo ni kakanya tugiye kuganira ku makuru arimo aragenda ayaciya ibintu hirya no hino ku isi, haba mu myidagaduro, politike ndetse no mu rastare muri rusange. Nkubwira ngo rero amakuru atugezeho nuko harimo za maneko zimaze gufatirwa mu gihugu cy'u Rwanda mu mujyi wa Kigali, aho bane muri bo ari maneko zituruka mu gihugu cya Congo, abandi batatu baturuka mu Burundi. No kuvuga ngo bamwe baje kunekera Tshisekedi, bane b'abakongomani n'abandi batatu b'abasirikari rwose bandayishimiye Evariste, ngo baje kureba aho ngo Lady Tabara ikorera muri rusange. Abangaba bakaba bafatiwe mu mujyi wa Kigali ahagana muri Nyamirambo, ubwo bafatwaga ubwo bakekwagaho ibyo bikorwa barakurikiranwe neza basanga nibyo koko ni maneko zigenda ziga ku bigo bya gisirikare biba mu Rwanda, bisa nkaho bari baraje ngo kubarura ibigo bishobora kuba ari ibya gisirikare bizuye mu gihugu cy'u Rwanda, kugira ngo bibe byakorohera ibihugu birwanya igihugu cy'u Rwanda kuba byakwataka igihugu cy'u Rwanda. Nyuma yuko Ndayishimiye Evariste yamaze kuvuga ko ifatanyije na Tshisekedi mu rwego rwo kwataka igihugu cy'u Rwanda, bivuga yuko nizi maneko nyine zari ziri mu gukorana cyangwa se zari zunze imbaraga. Sibyo ngibyo gusa rero tugiye kuganiraho, turaganira no kuri M23 ikomeje gukubitwa amasasu na Sadiko, igisirikare cya Sadiko, ubwo bamaze gutangaza ko ingabo za FARDC na Sadiko byifatanyije bigomba kwica M23 umusirikare wayo wese, ndetse nawe n'umuntu wese uri mu gihugu cya Congo uvuga ikirimi cy'ikinyarwanda agomba kuzapfa kandi atwicishijwe isase cyangwa se amasasu menshi cyane, ubwo bazajya bapima mu gatuza no mu mutwe. Tudatinze cyane reka tuza turambura amakuru mu buryo burambuye cyane. Duhere muri Congo, mu gisirikare cyaho cya M23. Murakizi icyo gisirikare cya M23 singiye kukibasobanuraho byinshi mwagiye mu byumva yuko kigenda gishinjwa igihugu cy'u Rwanda ko M23 ngo ishobora kuba ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda, nako ngo si ishobora ahubwo ifashwa n'igihugu cy'u Rwanda, nabwo kigenda kishyiramo inkunga kugira ngo kigumye kubuza umutekano Congo ndetse n'abaturage ba Congo muri rusange. Ibyo ngibyo rero bigashirwa kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'igihugu cy'u Rwanda, Perezida Paul Kagame, ko ariwe ufata cyangwa se ushigikiye zino ngabo za M23, ugenda uziha intwaro nkuko na Tshisekedi agenda abitangaza, ariwe Perezida wa Congo munyihanganire. Nuko ngiye kubabwira ku Burundi naho Ndayishimiye Evariste rero nawe murabizi ko yagiye ashinja igihugu cy'u Rwanda ko, ndimo ndabanza mbabwira imva n'imvano zizo maneko kugira ngo mwumve ko ibintu bimeze. Yagiye ashinja igihugu cy'u Rwanda ko gicumbikiye abarwanyi bari Tabara, ubwo ni umutwe urwanya igihugu cy'u Burundi bigeze gukora amabara mu mwaka wa 2015 ubwo washakaga guhirika ubutegetsi bwari buriho. Evariste rero yaje kwigaranzura u Rwanda nyuma y'amasezerano bigeze gusinyanya yuko uwo mutwe ushobora kuba nawe ucumbikiye muri Congo, ariho nawe nyine umutwe ushobora kuba uri Burundi. Rero bwaje kwitakana cyangwa se kwigaranzura igihugu cy'u Rwanda. Burundi buvuga ko uwo mutwe uri mu gihugu cy'u Rwanda babizi neza, nta gushidikanya yuko ucumbikiwe na Perezida Paul Kagame ngo kugira ngo ateshe umutwe abarundi muri rusange. Aha mu buryo burambuye noneho neza mu makuru kugira ngo usobanukirwe imva n'imvano y'ivyo bintu byose cyangwa se yizo maneko n'icyatumye ziza mu gihugu cy'u Rwanda uko zigera kuri 7 zose. Nukuvuga ngo maneko 3 nizo Burundi, enye nizo muri Congo zikorera igisirikare cya FARDC, ndetse bamwe mu batasi bukomeye cyane ngo bagiye barebwa babasore batari munsi y'imyaka 25 ariko batari na hejuru y'imyaka 30 y'amavuko. Numva ko ari abasore batoya cyane kandi ngo abasore badafite icyo bahomba, kuko bari bazi ko baje muri mission bazi ko banahatira, ariko igihugu cy'u Rwanda kibafata ntabwo kitagishaka kubica, ahubwo kitakihutira gutangaza amakuru kugira ngo n'ibisi yose bimenye cyangwa se ibyo bihugu bimenye ko maneko zabo zafashwe, bagiye n'uburyo banegosiya mu buryo bw'igihugu cy'u Rwanda ko gishaka amahoro hagati yacyo n'ibindi bihugu, kugira ngo bareba uburyo basubizwa cyangwa se abo bantu za maneko zaho, bareba uburyo byatangwa. Ariko n'abanyarwanda bari mu ibyo bihugu babujijwe cyangwa se babujijwe gutaha icyo gihugu barimo, haba Congo n'u Burundi, byanze kuba uburenganzira ngo basubire mu gihugu cyabo cy'u Rwanda, nabo kibe cyabarekura kugira ngo abanyarwanda babeho, cyangwa se igihugu cy'u Rwanda n'abayobozi bacu bakiyoboye inkotanyi bowe bazi ko umunyarwanda aho ari mu gihugu kiwe cyangwa se hanze mu mahanga afite amahoro, nta kwicwa cyangwa se kuba abaho yihishahisha nk'ifuku. Urabizi rero uyu nguyu Tshisekedi we waworeje izimaniko ngo zize kunekera
igihugu cyo cyangwa se zimunekire mu gihugu cy'u Rwanda. Urabizi ko yigeze gufata Perezida Paul Kagame akamugiranya na Hitler ku buryo ngo nawe ngazafa yishe. Uyu mugabo rero yavuze ko azafata Kigali akayifata neza, abayobozi bariho akabica bose akabarangiza, ngize ngo Kigali akayigira umudugudu azubakiraho famiye yiwe, noneho u Rwanda rwose akarwomeka cyangwa se akarugira nk'akarere kamwe mu turere tugize igihugu cya Congo muri rusange. Abarundi bo bavuze ko nta mishikirano bazongera kujyana n'abanyarwanda kugeza igihe u Rwanda rwo ruzaba rwatanze abarwanyi bayigitabara, ndetse mukavuga aho bihishe bakaba bashikirizwa Burundi, bakaba bahanwa bakurikijwe amategeko, kuko mu Burundi bufite ubwoba yuko ngo abarwanyi bashobora kuzongera kwataka Burundi bakabuza amahoro. Ariko bamwe na bamwe bakagenda bavuga ko uyu mugabo ngo Evariste ari mu kagambane na Tshisekedi kugira ngo bafatanye mu rwego rwo ngo Evariste abona igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene cyane bukabije, abantu babura ibyo kurya ibyo kunywa ndetse n'akazi. Akavuga ko rero ngo ari imitungo ashaka mu gihugu cya Congo, cyangwa se kugira ngo bahe independence cyangwa se kwibohora abarundi babe bajya gukora muri Congo, kugira ngo nabo babone uburyo bashingamo ama business, kugira ngo abarundi bamwe na bamwe bagende biteza imbere. Ubwo ngibyo rero bigatuma ariyo mpamvu yafunze umupaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi, kugira ngo abarundi bazaga mu gihugu cy'u Rwanda, kuko igihugu cy'u Rwanda abarundi bakitabiraga cyane n'abanyarwanda bakitabira igihugu cy'u Burundi kurusha uko bitabiraga kujya mu gihugu cya Congo. Uyu mugabo rero akaba ngo yahisemo gufunga umupaka kugira ngo abarundi na bamwe bazaga mu Rwanda bose abibe bagana Congo, cyangwa se ngaba yaca hagati umubano n'igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo u Rwanda baruhurize hagati barwatake. Ngakaba yo mpamvu Congo yarekuye abamaneko cyangwa se nakwita spy zigera kuri enye, none Burundi bukohereza batatu kugira ngo bose babe barindwi muri rusange baze bakorane, noneho bajye batanga amakuru amwe cyane ko ngo bahaga amakuru mu hagati ya Congo n'u Burundi. Urumva nuvuga ngo amakuru Congo yabonaga avuye mu Rwanda ni nayo Burundi yabonaga avuye mu Rwanda, cyane ko ngo bamwe baje ngo kuneka ingabo za Red Tabara aho zihishe kugira ngo batanga amakuru, ngo noneho Burundi buze bwataka igihugu cy'u Rwanda buje kwaka izo ngabo cyangwa se buje gufata izo ngabo muri rusange. Ibyo ngibyo rero ngo nta kintu bimaze, kuko u Rwanda rwamaze kuba rwata muri yombi aba bagabo bari baraje kuneka igihugu cy'u Rwanda, ndetse bakaba bavuga ko nta n'ikintu bari buze kubatwara, ahubwo bari buze kuba bashizwe aho bagomba kuba babitswe. Ubwo ni muri brigade kugira ngo bazabanze baganire hagati y'ibihugu byombi, haba Congo ndetse no Burundi, kugira ngo banegosiye basubizwa abasirikare. Ariko n'igihugu kimaze kinegosiye n'ibihugu mu rwego rwo gushakira abanyarwanda bakiri muri ibyo bihugu, ubu ndavuga Burundi na Congo. Ariko igihugu cy'u Rwanda kitizeye umutekano wabo, kuko ngo abagabo bashobora kuzabagira nabi mu minsi iri imbere, akaba havamo no kwicwa bigiye bitunguranye. Umunyarwanda rero ahava akagera ni umunyarwanda ari umunyarwanda kandi ukundwa n'igihugu cy'u Rwanda. Ari nabyo Perezida ejo bundi mu mushikirano yavuze igihe ku munsi wa mbere avuga ko ari bamwe bava mu gihugu cy'u Rwanda bakagenda hanze mu rwego rwo kugira ngo bagende basebye igihugu cy'u Rwanda kugira ngo babone indonke, ariko ngaho ngaho bagiye ngo birangira naho babahindutse, ubundi bakongera kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda ngo kandi akaruka bashwawe. Ngo yababwiye ko hari igihe kizagera abo ngabo banze kugaruka mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo bakomeza kugenda basebya igihugu cyabo cy'u Rwanda. Avuga ko iyo ari igihe kizajya abo ngabo babacumbikiye nabo bakabahambiriza, bakaba babirukana mu gihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo rero M23 n'ubundi ikomeje gukubitwa cyane n'igisirikare cya Sadeko, ubwo gikomeje kugenda cyotsa umuriro, ndetse hagera ku munsi ku itariki 24 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2024, hagana ku isaha y'isayine z'amanywa nibwo hamaze kwicwa abandi basirikare bajya muri 12 ba M23 barasiwe igoma, aho bari kugenda cyangwa se bashaka ibijyanye n'ibyo kunywa cyangwa se ibyo kurya, bafata igitumo cyangwa se bagurwaho igitumo, babarasa amasasu amenshi cyane, babatoragura, bamwe babahereye imbere abandi babahereye inyuma, kugeza igihe bano bagabo baje gushiramo umwuka. Ibyo ngibyo rero bikababaza cyane aba bamwe bavuga ikirimi cy'u Rwanda cyangwa se bavuga ikinyarwanda, harimo nka Sultan
nka General Masulutani Makenga uyoboye M23 akakanya ubwo yagiye avuga ko agiye kwataka Congo cyangwa se igisirikare cya FARDC yivuye inyuma n'umutima wose kugira ngo icyo aharira cyangwa se agarure amahoro muri Congo cyane ko ngashaka kuba guha abavuga ikirimi cy'ikinyarwanda batuye muri Congo cyangwa se abakongomani bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda abahe agaciro nabo bagire ubwisanzure mu gihugu cyabo nabo babe abanyagihugu bazi ko nta muntu wabahohotera nkuko biriho ubu ngubu bagenda banyagwa ibyabo abandi bagafatwa ku ngufu abandi bakicwa ndetse na nabi avuga ko ibyo ngibyo bigomba kurwanywa cyane ko bavuze ko umuntu wese yitwa umututsi cyangwa se umunyarwanda w'umututsi agomba kwicirwa muri Congo akava cyane ko na Congo iri muri ari igihugu nacyo gitera ihunga FDLR umutwe urwanya igihugu cy'u Rwanda cyangwa se abavuye mu gihugu cy'u Rwanda bakoze jenoside. Ibyo ngibyo rero umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda we Perezida Paul Kagame yakomeza kugenda abwira abanyarwanda ngo nibaryame n'ejo bundi yarongera bisubiramo akavuga ati ntimugatinye ibitumbaraye buriya ngo nukubibona iyo bibyimbye nyine kuri ariko mu mutwe ni zeru cyane ubwo uzakora ikosa ntuzataka igihugu cy'u Rwanda. Nkubwira ngo rero nawe ibyo ngibyo ntibigutera ubwoba bavuye ngo mwajwemo ahubwo ukomeze uryame usinziriye ube ijisho ry'igihugu cyawe. Nkubwira ngo Imana ikomeze